Matthew chapter 8 verse 13 says, "Go, let it be done for you as you have believed." When Jesus wanted to come and heal the servant, the Roman centurion responded, "Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed." We see him referring to Jesus as Lord and trusting the authority of his word. He had realized that if his servants followed his commands, then Jesus' word would have an even greater effect. In other words, the centurion's prayer request was answered that very moment he believed. Likewise, let's believe that God's word is able to do a miracle in my life and receive the answer today. Go, let it be done for you as you have believed. Have a blessed month ahead. God bless you. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம், "நீ போகலாம், உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆகக்கடவது" என்றார். நான் வந்து சுகமாக்குறேன் என்று இயேசு சொன்ன பொழுது, 100க்கு அதிபதி, "ஆண்டவரே, நீர் என் வீட்டுக்கு வருவதற்கு நான் தகுதியற்றவன். ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான்" என்றார். இயேசுவை ஆண்டவரே என்று அழைக்கிறதையும் அவருடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்தை விசுவாசிக்கிறதையும் நாம் காண்கிறோம். தன்னுடைய வேலைக்காரர்கள் தன்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவார்களே, ஆனால் இயேசுவின் வார்த்தைக்கு அதைவிட அதிகாரமும் வல்லமையும் இருக்கிறது என்பதை அவன் விசுவாசித்தான். அதே போலவே நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்தை விசுவாசித்து எங்கள் விண்ணப்பத்துக்கு பதிலை பெற்றுக்கொள்வோமாக. நீ போகலாம், உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆகக்கடவது. කතර උංගලයි ආශිර්වදිපාරා. මතෙව් 8වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය. යන්න නුඹ අදහගත් ලෙසම නුඹට වේවායි කීසේක. යේසුස් වහන්සේ මම ඇවිත් සුව කරන්නෙමි කී විට සියට මුලා දැනියා, "ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ මාගේ වහල යටට පැමිණීමට මම නුසුදුසෙක්මි. වචනය මාත්‍රයක් කීව මැනව මාගේ දාසයා සුවවන්නේ කීවේ." යේසුස් වහන්සේට ස්වාමිනී කියා ආමන්ත්‍රණය කරන එකත්, උන්වහන්සේගේ වචනේ ආධිපත්‍ය විශ්වාස කරන එකත් අපි මෙහිදී දකින්නට පුළුවන් වෙනවා. තමාගේ සේවකයන් තමාගේ අනට කීකරු වන්නේ නම් යේසුස් වහන්සේගේ වචනට ඊට වැඩිය බලයක් ආධිපත්‍යයක් ඇති බව ඔහු විශ්වාස කළේය. ඔහුගේ යාඥා ඉල්ලීමට එම මොහොතේදීම පිළිතුරු ලැබුණු බව අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. එලෙසම අපද උන්වහන්සේගේ වචනයේ ආධිපත්‍ය බලය විශ්වාස කරමින් හාස්කම අද දින අපද උරුම කරගමු. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා.